Dobroveče vašim gledalcima i vama i hvala vam što ste mi omogućili da kažem nešto o predmetu, o postupku koji se vodi protiv Srđana Noga i Zorana Radojičića, danas već bivših poslanika koji su izabrani sa liste Srpskog pokreta Dveri. Dakle, 3. avgusta Zoran Radojičić i Srđan Nogo su zaustavljeni od strane policije u Sarajevskoj ulici. Nalazili su se u motornom vozilu koje je bilo u vlasništvu narodnog poslanika, tada narodnog poslanika Zorana Radojičića. Zaustavljeni su od strane policije. Policija je na licu mesta započela sa pretresom i pregledom vozila bez nekih posebnih obrazloženja. Srđan Nogo i Zoran Radojičić su u tom trenutku bili narodni poslanici. Dakle, 3.8. za vreme trajanja mandata Srđana Noga i Zorana Radojičića, policija bez odgovarajućih zakonskog razloga zaustavlja njih dvojicu, vozilo u kojem se nalaze njih dvojica i započinje sa nekim radnjama pretresanja i pregledanja vozila koji su upravljali. Ubrzo nakon toga, od strane policije im se određuje policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati, kada smo saznali da im je na teret stavljena sumnja da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 krivičnog zakonika, što je zaista neverovatna retkost. Pre svega iz razloga što se njima ne može staviti na teret izvršenja takvog krivičnog dela, imajući u vidu da nisu pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja, niti na svrgavanje najviših organa vlasti. Naprotiv, i Srđan Nogo i Zoran Radojičić, a to vam govorim kao njihov advokat i branilac, imajući u vidu da su moji klijenti, su se sve vreme borili isključivo protiv režima, a ne protiv države. Dakle, njihov politički rad se može svesti na tvrdnju da su oni branili državu od jednog nenarodnog i pljačkaškog i veleizdajničkog režima. Eto, to je jedina krivica koja stoji na njihovoj strani. I da se vratimo u ovom postupku. Dakle, određeno im je policijsko zadržavanje zbog tog krivičnog dela. Mi kao branioci, imamo više branilaca u predmetu, smatramo da se radi o politički montiranom procesu, da je optužba politička. Mi još uvek u ovom trenutku ne znamo koji su konkretni činjenični navodi stavljeni na teret jednom i drugom. To ćemo saznati sutra ujutru, jer sutra ujutru izvode i Srđana i Zorana Radojičića pred tužioca, gde će prvi put izneti i formalno svoju odbranu. Dakle, radi se o političkom napadu, radi se o predmetu u kome Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa kao politički organ, kao produžena ruka politike ovog aktualnog režima, i zaista mogu da konstatujem da je sramota da je tužilaštvo dozvolilo da na tako konkludentan i eklatantan način bude zloupotrebljeno u cilju progona političkih neistomišljenika. Dakle, ovaj krivični postupak ima dve strane. Ima spoljnu stranu koja je formalna i ona je samo prividna, dakle, postoji privid krivičnog postupka, a ta njegova unutrašnja strana je suštinska, to je obračun sa političkim neistomišljenicima. I zaista mi kao advokati se brinemo da to ne postane praksa, jer ćemo doći u situaciju da u Srbiji više niko ništa neće smeti da kaže. Niko više neće smeti da uputi bilo kakvu političku kritiku. Srđan Nogo je političar, Srđan Nogo se bavi politikom i Zoran Radojičić je političar i Zoran Radojičić se bavi politikom do nedavno, dakle, onog dana kada su zaustavljeni na ulici, oni su bili narodni poslanici. Dakle, bili su deo zakonodavne vlasti Republike Srbije. Protiv Srđana Noga se vodi jedan krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilničkog ponašanja na javnom skupu ili sportskoj priredbi. Dakle, radi se o onom događaju kada je narod samoinicijativno ušao u Narodnu skupštinu i Srđanu Nogu je stavljeno na teret da je on bio nekakav kolovođa
iako tom naredbom o sprovođenju istrage nije obuhvaćeno ni jedno drugo lice, pa eto mi smo postavili pitanje, ako je Srđan kolovođa, ko su članovi te grupe? Koga on to vodi? Pošto tužilac nije to opredelio. I tad je pokušano, tad je stavljen predlog da mu se odredi pritvor, sud je pravilno odlučio, odbio je predlog Višeg javnog tužilaštva da se odredi pritvor i njemu i Damjanu Kneževiću i stao na stanovište da tu čak ne postoji ni onaj elementarni kvantum dokaza da bi uopšte moglo da se odlučuje o pritvoru u toj situaciji, a samim tim je jasno da taj postupak nema nikakvu budućnost u smislu da tužilac ne može podići optužni akt. Mi smatramo da je ista situacija i sa ovim predmetom, ovim najnovijim predmetom, da ova politička ujdurma jednog zloupotrebljenog javnotužilačkog aparata ne može dovesti do optuženja, a kamoli do neke osuđujuće presude. Dakle, ovo je obračun sa političkim neistomišljenicima, koji su u trenutku kada su bili zaustavljeni u Sarajevskoj ulici, bili narodni poslanici koji se kreću ka Narodnoj skupštini. U formalno-pravnom smislu. Još jedna stvar je važna, za nas advokate sa procesne strane, za građane je možda ono mnogo važnija, a to je činjenica da se Srđan Nogo odrekao izričito poslaničkog imuniteta u onom starijem predmetu, ono o čemu sam govorio, vezano za nasilničko ponašanje, i da je tu opet pokazao šta je to politička principijelnost i šta je to dosledno vođenje jedne politike i zastupanje stanovišta o potpunoj odgovornosti. Dakle, kao advokat u odnosu na ovaj poslednji predmet, aktualni, dakle ovaj događaj, imajući u vidu da će Srđan Nogo sutra biti izveden pred tužioca, a može se desiti i pred sudiju ako bude bio predlog za pritvor, kako se radi o politički motivisanom procesu, siguran sam da će njegova odbrana biti u bitnijem delu politička. I nije lako braniti se od optužbe javnog tužioca i braniti se od političkog napada tog istog organa. Dakle, mi se branimo bukvalno u dva pravca. I na jednom formalno-pravnom, krivično-pravnom planu i na političkom planu. I zato je odbrana u takvim situacijama mnogo teža. Kažem, kuriozitet je da je nekom stavljeno na teret krivično delo protiv bezbednosti, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, dakle, krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i člana 309 krivičnog zakonika, iako je tužilac do sada, bilo koji tužilac u zemlji, primjer radi Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, imala priliku da za takva i slična dela optuži mnoge drugi. A među njima posebno veliki broj javnih funkcionera, najviših državnih zvaničnika koji su učestvovali u više radnji koje se mogu podvesti pod veleizdaju, po pitanju Kosmeta i tako dalje. Ne treba prognozirati u ovom poslu. Ja ne mogu da dajem prognoze, niti bi to ikada radio. Kao advokat, branilac, verujem u zakon. Verujem u to da će tužilaštvo biti instrument zakona i da će postupati na osnovu ustava i zakona, a ne političkih naredbi, naloga, usmenih, pisanih ili kakvih god. Radojičić je u nešto lakšoj situaciji. Naime, on se nije mnogo politički eksponirao u ovom periodu, prethodno, međutim, politički je podržavao Srđana Noga. Njegova nesreća je ta što se tog dana našao u autu sa Srđanom Nogom. Dakle, da se u autu našao bilo ko drugi i taj bi danas bio u policijskom zadržavanju. Ja ili vi ili bilo ko drugi. Tužilac nešto tvrdi, on to treba da dokaže, mi se branimo od toga, mi smatramo da u ovom predmetu nema ni jednog elementa tog krivičnog dela, niti bilo kog drugog krivičnog dela koja se goni po službenoj dužnosti, pa samim tim nema ni mesta za krivični progon.